leta zote za dunia munapambana na dunia, munapambana na watu ili mutoe manyumba za mubaya mu dunia, mutoshe masoko za mubaya mu dunia, mutoshe hizo magari za mubaya mu dunia, mutoshe mabarabara za mubaya mu dunia, make dunia iwe nzuri. Hiyo gisi munapambana mwezi pata solution mipatikana kwa ina Daudi, ubadiliko ya dunia. Hiyo mabadiliko ya dunia ni gisi tutajenga dunia. Kwenye masoko zote za dunia zimekuwa, lakini maisha itakuwa soko tena, itakuwa watu kwenda vuna wanatema zile manyumba na wengine wanakia kamata. Ndaonesha gisi mtalinda hiyo dunia ya makuta haiko na watu wako na kamata vitu kwa bure. Serikali yote mutakuwa muko katikati ya population. Mwenye mutafunga ni mwenye ndabambia, na sio kumufunga ni kwenda biba ku masomo. Make masomo mutaisepare, waganga mubasepare. Ndawaonesha gisi mutajenga mainchi mapya, na hizo mainchi mapya kila hakili na ufahamu ya mtu uliye ndani ya dunia ataweza pata nafasi yake kwa akili yake. Kubadilisha dunia sio vita, ni kujiondoa mu vita bila sababu, ni kujiondoa mu vile vyenye mliwahi kuta mu dunia mkebendesha kwa akili yenu. Nyinyi mnawaza chache, mnawaza mawazo ya mfupi. Kitu kinaleta vita ni hiyo nchi yako. Kama nchi hakuna ile maneno imeisha. Kama mtu anakuwa akiana yake maneno imeisha ya kuvamiana. Ili tuweze kujenga dunia itoke monjala, ugomvi, matatizo kwa akili yetu. Waganga wakitunza bure wameondoa. Leti kiongoza bure imeondoa. Tumesafisha. Kwa kisi tumesafisha, watu watakuwa wanatumia vitu bure duniani. Hiyo mfumo tukijenga, hiyo mtazamo, serikali atakuwa kama hiyo serikali, atabadilika, anakuwa serikali wa kukamata fikiria za watu, atajua. Tukisha fungula hizo njia, makuta haiko, macho ya watu duniani taanza kubadilika. Na hiyo ndio vita tunataka tuwaingize ndani ili tuweze kuondoa mabaya duniani. Sie tuna akili kubwa sana. Akili yetu inaweza kuua, inaweza kuponya. Huyo Mungu alishatia uwezo yote mwanadamu. Mwanadamu anafanya venye anajisikia, ukipenda ufanye venye unataka. Ni droit yako. Vikikuwa vya mubaya vitakurudilia, vikikuwa vya mzuri vitakuwa mzuri kwako na kwa wengine. Ndugu mtazamaji na nisikia, hii dunia tumeikuta kisi tumeikuta, tuna uwezo wa kuibadilisha. Makuta ni wazo, kila kitu nafikirizo kitengenezo kiletee watu, kinaanzia kwa mafikiri. Hiyo silaha mtu mwenyewe waitengeneza, angepata msaidizi wa kumsaidia ili mafikira silete mu dunia na iko na waza, watu wa kuwana wangekuwa haviko. Nielewe, mbadilishe dunia.